Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Od današnjeg klipa počinjemo sa grčkom mitologijom, to jest od postanka grčkih bogova pa dalje do legendi, mitova i grčkih pjesama. Pa počnimo. U mitu o postanku svijeta i bogova kaže se da su grčki bogovi nastali iz poštovanja nebeskih tijela i prirodnih sila. Tako je u početku postojao samo haos, što znači nered, opšte ništavilo. Iz haosa su potekli Gea, to jest zemlja, i Uran, nebo. To su jedno bila dva božanstva zamišljena u ljudskom obliku. Iz njihovog braka rodili su se gorostrasni kiklopi i giganti. Najmlađi među njima je Hronos, to jest vrijeme. On je izbacio svog oca s vlasti i da ne bi doživio očevu sudbinu, proždirao je svoju djecu onako kako su se rađala. Ali majka Rea je uspjela da sakrije njihovog sina Zevsa, a kada je Zevs porastao, savladao je oca i primurao ga da vrati svu pojedenu djecu. Na kraju je njega i njegove saveznike Titane okovao u paklu. Tada je Zevs postao gospodar svijeta, bogova i ljudi. Ostali bogovi bili su njegova braća ili djeca. A sada ćemo početi sa Tantalovim mukama. Tantal je bio Zevsov sin i njegov miljenik, ohol, drzak, koji uvijek dobijao sve što je htio. Zevs ga je pozvao na gozbu na Olimp. Ondje je ukrao ambroziju, koji je odnio ljudima i otkrio im tajnu bogova. Također je ubio svoga sina Pelopa, skuhao ga je, a njegovo meso je ponudio bogovima. Htio iskušati hoće li bogovi primijetiti da im je servirao ljudsko meso. Bogovi su znali šta je spremio, ali samo je Demetra, uznemirena gubitkom svoje kćerke Perzefoni, nije shvatila šta je to, te je kušala dječakovo rame. Zevs je potom naredio srdama da ga ožive. Skupile su njegove dijelove i skuhale ih u svetom loncu, a rame je nadomješteno onim koji je iskovao Hefest. Pelop je tako oživio, a mit govori da ga je posle oteo Poseidon i odnio na Olimp da mu bude ljubavnik. Bogovi su potom Tantala zbog njegove drskosti i nepoštovanja bogova osudili na vječne muke. Druga verzija mita govori da su ga također kaznili zbog krađe Hefestovog psa ili je nagovorio svog prijatelja Pandareja da to učini. Tantalova kazna postala je metafora za uzaludno i neispunjivo iskušenje. Tantalove muke bio je do vrata u hladnoj vodi, a iznad njegove glave bile su grane sa prekrasnim voćnim plodovima. Kad god bi poželio ubrati plod, grane bi se izmakle. Kad god bi poželio popiti hladne vode, voda bi se povukla. A iznad njegove glave bio je prijeteći kamen. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ja se nadam da vam se klip svidio, a u idućim klipovima moćete vidjeti još grčkih mitova i legendi. Ćao!